Lebih sampian makin tetireng soki, ternyata na sampian orang melarat. Pah ternyata na sampian si melarat, ambulo entran kon sampian. Sampian si soki makala ko tu entar sehari boleh nampian si melarat. Ana apa mak si soki si kon entar? Si melarat selo entar ka sampian ka sebeni keng aobe, keng si entar ka sampian todus pulan sampian makin ampun teti orang soki. Pulan si epon reng tang betang lau, dia mun si melarat entar ka si soki nyang kukeng nyari ya tangan. Pulan cangring sumenep mun karak soro kuring mun kopi soro toto mun malarat teiling celing karo mun soki kapi ngako cacer ring saya kocak kake betang kita sampai bude lagu nama ken tak penting ganteng cang sapa tak penting soki cang sapa mun tak diandi ada senyapa munya pesena janda nuroa. Aku pak si janda gitu. Mayu pula nuro ale. Tulis 0823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama unal izza guru peten kaula jukan guru ajunan saya kesempatan mangken hadir eka dinto tempat ajunan simulja Kiai Haji Muzammil, ajunan Kiai Haji Ridwan, ajunan Kiai Haji Abdul Rahim, ajunan Kiai Haji Mundir Nadir Jundullah, ajunan Kiai Haji Rahwini, Kiai Haji Asraya, Kiai Haji Abdillah, Kiai Haji Muhammad, Kiai Punarso, ben seteja Kiai selain guru-guru ngaji sehadir saat mangken tanpa terkecuali dek keajunan seteja peten kaula amul jaki. Tokoh masyarakat ajunan Bapak Haris selaku pemangku Tisatang Betang Lauk. Juga secara istimewa hadir di tengah-tengah kita Kiai Abdul Mujib selaku camat Batang-Batang. Hadir juga Bapak Kapolsek, Bapak Ratman. Juga hadir Bapak Ali. Terjugan tak kali Bapak Zahradi. Pasukan Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara. Terjugan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek seteja ajunan peten kaula amul jaki
Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah saat semangkin takdir apangki apolong asareng dalam keadaan sehat ala kotoat eka dinto tempat semu ke tetia apolong kaula ajunan sampai ke akhirat sehingga sateja sehadir budian sareng Allah pamasok dek ka swarga Allah amin. Salawat ben salam ngireng ngaturaki de ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto samu ke tetilen celen kaula ajunan epek tabi Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaat kalaben oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak nyeting dek ka neraka epek tabi Gusti Kanjeng Nabi sehingga tu sakaula ben ajunan setoman ekalakoh kalaben syafaat kak dinto tak kutu eseksa sareng Allah manter sakak dinto badana amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mangken nika acara hol puju nika sebagian beda saya ada bu rokat beda saya ada bu salamatan puju macam-macam. Ada yang menyatakan rokat menabi daerah Bengkalan. Sebenarnya beda rokat kiai. Beda. Teti rokat nika asluhu barokatun. Barokatun nika bahasa Arab depak kamatura pah iketok barokatun teti rokat. Rokat tabuju aslina barokatun. Inya mai rokat. Nah apa rokat nikah? Rokat nikah terokeng tak angkat. Akhirnya apa sombengan nikam buli. Iya angkat pa nikam buli. Jadi aslina barokatun. Sini kan mangkin nikah mangkin nikah kan nyaman aslina bulan Muharram. Muharram nikah beda situng aris istimewa tanggal 10 nyaman Asyura. Le Asyura nika bi orang Jawa ketok teti suro. Asluhu Asyura. Ketok bi orang Jawa teti suro. Ngale ka matura sora. Mau be sora. Matura nika ada ro Jawa ro. Satiro satira. Muniro munirah. Kan sedekah. Bumak ni babam pian ki mundir. Tori kertas. Tori apa long le pending aki saya masih gantengan deki male bele. Kertas, tori kertas. Nika aslina kula ngefan ke mundir ni mulai lambok. Kula kilo acara mana nika lakar la acara. Tetapi kula nika bekanyar keng gentengan kula. Wong temponan aku mektikal ki ja. Embian makin mahal. Sekan lama hari embian kula. Lero nanti bi kula tak nyerang. Tetapi waktu nak kula makin nyerang. Teti aslina nika ada suro teti sorah karena maturan nika ada roja baro satiroh satirah munirah maisurah kan saya kejak maturan ni cek makin laki yoba Abdurrahman Durasman Abdurrahim Durahim Ibrahim Muhammad Khalil Mathalil apa celak kelak tang nyama aja engkabin biko kemarin hanya la akhirah barokatun ketok pasakoni dadi rokat setujuna kaulaban ajunan erokat puju nika beni puju semak le oleh barokah tapi kaulaban ajunan saya ngampu ngabarokah makanya pas entar ke puju nika dalam kajian ulama ahlus sunnah wal jamaah disebut dengan tabarruk at-tabarruk akhdhul barakah. Saya nyamai tabarruk nika minta barokah. Saya kocak minta barokah nika. Beni kula ben sambian minta barokah ke huju beni. Kala ben masemak de orang seorang nika semak de ajunan Allah, maka kaula ben ajunan bi Allah nika bekal paringi barokah. Jadi kula ben sambian makin kan toking minta barokah ke Allah lebet perantara walina Allah seanyama pujuk macan.
Otaba Asy-Syaikh Abu Ja'far, Asy-Syaikh Abu Bakar sareng Siti Aminah. La kalaban masemak kawalina Allah setelok ni kula benajunan manter paring na barokah sareng Allah Subhanahu. Napa barokah ni kah? Barokah ni kah orang tambay kabagusan sareng Allah. Barokah ni kah ziyadatu khairin min Allah, tambahan bagus dari Allah. Mangkana mangken saya rasa oleh barokah tempat mangken, saya rasa tak oleh barokah kalau pangki mangken. Acara ni kah sukses tak sukses semangken, punten tak pangki mangken ni kah sukses rami enten, sukses tak ojen beni. Acara ni kah sukses tak sukses na pacang salah starina acara. Mun sehadir oleh barokah na puju, acara ni kah sukses. Karena mangken ni kata beruk lakar king minta barokah kak kanto. Mun oleh barokah na puju berarti sukses. Nah, apa sih kocak oleh barokah na puju? Barokah ni tambahan kebagusan dari Allah. Maka torai mun samarina acara ni kasajan semak de Allah, sajen tako ala kutusa berarti ni ka oleh barokah. Nah, kita napa tak ning saja macam hula. Tak kira sampai poton karo markena sejam. Cuk tas ngatas kocah dikisah ngaltok karonya. Kemah bede lo benga. Tak nemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi acara mangken ni sukses tak sukses. Pangki salah setelina acara mun samarina acara. Sebiasa na enteng ke bojeng sajen ngas teteh. Sebiasa na subuh kesiangan, biasa na jaga kol 6, alhamdulillah, pah jaga kol peto. Berarti jangan sadar ibu. Jadi saya kocak oleh barokah nih kah biasa na tak berjemaah pas. Sambian teti absaab. Sebab ibu itu oleh tadak dia temungan dari timur sambian. Ya le ke budi boleh. Wis kita mulai ngangko kok. Tak usah beri kipas. Oi. Merah. Ada elang tak umber kia lah. Di timur pengcop nang le ke timur boy. Pokong ben sajam ni kata usah metek kipas, ngibe kipas ke berak ke timur boy. Dan ini ke kipas di bawah angin di timur ni kan. Tambah kipas saya pelaban angin di timur. Tikal tak napa. Cek boleh tahu lian. Terus. Ki, segelangkong. Tikan, ampun cukup. Wis lalu mulai. Pate. Pasang panudi pate. Umak sarung saya yang kau. Lato. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah gak dito acara ni kasukseskan acara ni kata beruk yang minta barokah maka sukses tak sukses acara iokor kauleben ajunan oleh barokah napa punten mun oleh barokah berarti acara ni kasukses ma itemu ca oleh barokah kula benajunan sajen sae ibadana sajen taat sajen tako kamaksiat sajen jauh berarti kaula benajunan oleh barokah manter acara kak dinto suksesah sateja sehadir sajen semak da ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma lamun la itunya ni kajen sae mun la itunya sajen bagus tanda i akhirat nikah bekal selamat masuk ke surga Allah. Mantar segak dinto badana. Amin. Bapak Ibu hadirin dan gula sering mendepak iman kak diman. Aslina manusia nikah selamat tak selamat nikah ampun itan tuaki. Nikah sehadir kabeh ni.
Selamat bentak selamat ni kampun tentu aki. Saya rasa selamat ni kampun beda takdir. Cuman ulama ahlus sunnah wal jamaah agak dinto menyatakan takdir Allah ni kepada dua. Beda takdirnya mana takdir mubrom. Nomor dua takdir ni kepada takdirnya mana muallak. Beda takdir saya tak bisa yoba, beda takdir saya bisa yoba. Mari kita simak salah satu hadis baginda Rasul. Gusti Kanjeng Nabi tu mana debu sagak dinto. Wakalallahu birrahmi malaka. Saungkuna Allah abekelan atau masang bekel malaikat atau ada satu malaikat perwakilannya Allah di setiap rahim seorang perempuan yang mengandung. Mun beda orang bini ngandung, mun beda orang bini hamil, maka rahim orang bini nikah jaga situng malaikat. Fa idza aradallahu ayyaqdiya, ketika Allah ni keakar memberi putusan dek ke orang bini sengandung ni ke pejiing ketinapa malaikat ni ke matur da ajunan Allah. Sepertama imatur akibi malaikat, ya Rabb adzakarun am untha, peji nikah patetia peji laki napa patetia peji bini. Mangkana laki ben bini nikah murni kasokan Gusti Allah. Teti laki, teti bini, ni ke beni kasokan aku leben sampian. Laki bini ni ke manusia tergantung kasokan Gusti. Ana apa mi laki bini ni ke beni usaha naring tua. Karena mun pah anak teti laki, teti bini ni ke kasokan naring tua, tang betang lauk ni ke lekuk budu. Karena setiap orang ini ke pasti anak de adeng terus andi anak laki, engki kan? Ha, kapan rembik laki pah lu andi anak pole, mun pah laki kapi pada emak dia. Makanya mungkin justru nikah selahir nikah kebenyan wajib nikah beni laki tapi bini. Nggih. Kula sakancaan kula ban kanca kula ki muduk. Sebeda Kalimantan, sebeda Pangkal Pinang. Biten kula telepon kapi andi anak dua, andi anak telo. Anang bini kapi. Termasuk Hulil Yasin nikah bini kula 2015. Dan kula anyuon ya Allah anak pertama dan kula nyuon laki. Lahir bini. Bahkan kesokan Allah, Bu. Ya Allah anak pertama ampun bini, kedua engkula nyuuna laki. Baru senomor dua anak hula nikah. Bini boleh lah. Dia kesokan Allah benar mah. Bi tatang ke yaman gula tikal tat anguk bini amun bini ni kelekas oleh tetelek. Nomor dua mun anak bini ni kama celep ka orang tua lo pada ben anak laki. Masa mungkin macelep tat. Tanya aki bi gula, mai ko cak macam lepun anak bini. Engki ku lekuk pana laki kan ngi belake na gebeng ko nampian. Teti mun kamera ning situng, bapak ngiro tidung kalangker benembung. Beni karo macam lep mah ku mikil anak bini deho. Teti dua eng bini kapi padahal saya bentar laki. Mak tak sesuai. Laki bini ni kan kasokan Gusti. Taruh narok gula ban sampean. Makanya paringi Allah, insyaallah mulak paringi Allah laki pasti ni kalangkong saya, paringi bini pasti langkong saya. Keng mun mature biasana bah bedoreng. Mun andi anak bini terus andi anak laki bah irong ngicok ceka orang seandi anak laki. Pade kan togi. Cang siapa? Semun ngicok ceka dengan di anak laki anang pah laki kia. Bah bede boleh sengocak gempang mentru andi anak laki ongke di kanan turun ke kacir. Kule saya ngojak aneka asli nakal deka apa mari yo tiak cibi gula gak pakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Teti laki bini ni termasuk takdir sepertama tentu akibi Allah. Ben takdir laki bini ni tak bisa yoba. Takdir laki bini ni takdir saya tak bisa tak bisa yoba kak. Manusia ni mulai teti laki bi Allah bakun laki. Mun itatiaki bini pakun lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا.
Ada manusia yang diberi oleh Allah bayi perempuan, ada yang diberi bayi laki-laki. Laki bini nikah paparing Allah ben beji laki beji bini nikah termasuk takdir saya tak bisa yo. Biar bahada bumi tak bisa yo ba. Cak lu Sinta Luna mungkin oba bini. Kasakaro bentuk ngetok si bini tapi orang pakun laki buktena suarana pakun tak oba pakun raja. Nomor 2, lu Sinta Luna pakun tumbu janggu, pakun tumbu songot. Nangkin cokor. Berarti kan hormonnya pakun lah. Beten nah, mun karo beten disuntik, aoba makin celang bisa pote makin nih kan. Engki kan? Terus panas alerset kedajaan sini kan. Dekit malam pian temu bunda jadi seru. Panas ngale. Jadi insyaallah dekit secuma kim pian itu mau bunda aja. Pas selesai kepin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener gula ni kasih pelau ki. Betul kok kelero ada bejang soal lagi ulah dup kasih gula. Tak kok salah. Kubur ini kelakar. Berarti semua nyerong sini ke dejehi. Semua nyerong dah bagian oh lakar sini kelakar. Lakar ni kapas ada berak punten. Sebang kibuk tak apa di lakar ben kubur nja ada bebuk. Berarti gula dup keberak lau ki bursa bejang. Allahumma sholli ala Muhammad. La takdir laki bini ini ke takdir tak bisa yoba. Lu Sinta Luna dia terlahir sebagai laki-laki. Dia hidupnya tetap dijadikan sebagai seorang laki-laki. Beten napakun laki, hormon napakun laki, hokom napakun laki. Lu Sinta Luna kesama kila aku tangan kak safora. Mbian andi uduk nyeting kalau Lu Sinta Luna. Lo betal uduk mbian. Cek pakun laki ru. Mati tetap diurus sebagaimana jasad seorang laki-laki. Ilmu kubur tak kira bingung malaikat. Mbian mun macam buku talqin kasakan bedepi tenah. Mun laki marrabbuka. Mun bini marrabbuki. Lu Sinta Luna apa bingung malaikat marrabbukaki. Tentak kira marrabbukaki kasapakun marrabbuka. Lu Sinta Luna itu diciptakan sebagai seorang laki-laki. Kata Allah dalam Al-Quran, walaysad dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama seorang laki-laki itu dengan perempuan. Makanya laki bini ini tak bisa yoba. Pada naben al-haram ni tua ni tak bisa yoba. Ada orang si bisa ngubah tua ni kah. Mun la umur belum polo, oh ben tak bisa. Ngol kero kerso. Terus saya nomor 2 sampun sareng malaikat ya turaki ya rob adzakarun am unsa. Peji nikah laki napa bini. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, fa ayyul ajal? Katinapa umur ni ka pangeran? Betetia orang selanceng umur, napa orang sepanda umur. Betetia orang abid semati napa tuli mate. Ni kampun itentuaki bekto manusia ni kebede etabung ring sepo bini. Ampun itentuaki lanceng umur panda umur. Teti kula ben sampean nikah, ampun itentuaki bahwa kula ben ajudan ni keteti orang selanceng umur atau orang sepanda umur. Ampun itentuaki pun. Cuman selain laki bini nikah cepon ulama kabudi nikah bisa yobe termasuk umur nikah berdasar pendapat umur nikah bisa yobe sehingga orang setakdir umur apa ndak bisa yobe beteti lanceng. Salah situng ada pun aku setekan jeung Nabi ning hadis selain man ahabba ayyuwassa'alahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Pasera orang setero palanceng umurah pagempang rizkina maka pakon nyambung bele. Nah apa saya kocak nyambung bele sampian andi bele na sampian elang lo toman entar ka sampian bi sampian ientare nikah nyaman na nyambung bele. Mun sampian andi sepopo biasa entar karo mana sampian pas sampian ngaleleng kon sepopo nah nikah benih nyambung bele nikah kenten entar nyaman. Saya kocak nyambung bele nikah bele na elang lo toman entar bi sampian pah ientare. Lo toman akelembe bi sampian pas sande nikahnya mana nyampung bele. Makanya gula ngebele iman gak diman. Mun sampian andi bele, mun sampian andi kerabat, andi tretan,
pah mangken mailang bilebi sampian mangken tetireng soki ternyata na sampian orang melarat pah ternyata na sampian si melarat ambulo entran kon sampian si soki makala kutu entar sehari boleh nampian si melarat ana apa mak si soki si epakon entar si melarat selo entar ka sampian ka sebeni keng aobe keng si entar ka sampian todus pulan sampian mangken ampun teti orang soki pulan si epon reng tang betang lau dia mun si melarat entar ka si soki nyang kukeng nyari ya tangan pulan cangring sumenep mun karak soro kuring mun kopi soro toto mun malarat teiling celing karo mun soki kapi ngako cacereng saya kocak kake betang kita sampai beda lagu nama ken tak penting ganteng cang sapa tak penting soki cang sapa mun tak diandi ada senyapa munyak pesena janda nuroa aku pak si janda gitu mayu pala nuro ale tulis 0823 ayo pala nuroa ya make janda si umur 22 ayo umur segami oke make janda umur sebitek tak langkong tak dar kelera ke puskesmas kok aki laku kayak cetak lemah lemin ceret lo teti kaun jangan kok ingon umur segami ayo mana Allahumma sholli ala Muhammad. La umur ni ke bisa yoba, umur ni ke bisa balanjangan. Pah beda sematur. Mun umur ni ke bisa yoba de remah kala benda buna Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manusani kamun la ampun depak ka ajal lah, depak ka bektona mate. La yastakhiruna sa'atan tak bisa panyorot make sadetik wala yastaqdimun ben tak bisa maju cepon mun depak bektona mate tak bisa maju tak bisa mundur hadirin terkait hal kak dinto beda dua jawaban yang pertama engki mun depak ka bektona mate ni tak bisa maju tak bisa nyorot illa bimasyiatillah kecuali kalaben kasokanna Guste mun kasokan Allah bisa ada tak bisa nah nggih tidak ada sesuatu yang tidak mungkin menurut Allah nothing impossible because impossible is nothing artena pada keng apa lagi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin karena sesuatu yang tidak mungkin itu tidak ada barang ni kasih tak bisa ke Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau sudah Allah yang memanjangkan umurnya, manusia ni kegulaban sampian pakun lanceng hadirin. Makanya gulaban ajudan ajarin Allahumma tawil a'marona ya Allah palancengaki umur kaula. Mak ya jadi doa tawil a'marona. Ni nunjukaki bahwa umur ni kongang bimasyiatillah kalaban kasokan Allah ni bisa yoba ya palanceng. Sehadir terlanceng umur kapi. Atau yang kedua, kalau ayat la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun mun lakar manusia ni kebi Allah tak bisa palancengan tak bisa nyorot tak bisa maju mati ni kampun ni tentu aki tak bisa tambahi bektoh maka saya kocak lanceng umur ni kajak pun ulama tulul umur man kana umruhu ma'muro saya kocak lanceng umur ni ke orang adua ya Allah palanceng umur aki palanceng bi umur beni umur Nabi Allah saya tambahin lanceng tapi umur lah ni ka ibadati umur saya ibadah makanya beda tulul umur beda tulul hayah beda lanceng umur beda lanceng udi ma makna tulul umur napa saya may lanceng umur man kana umruhu ma'muro orang si umur ni ka ibangun kalaban ibadah ning 40 umur lah ning 50 umur lah king ibadah na banyak beda lanceng udi ni kebuk karo udi ngetok sa lanceng gelak. Maksud tak saya kocak lanceng udik ni cuma orang saya tak lemate
tapi kabagusna tada sakali. Ni kanya mana lanceng ngudi. Jadi kula benajunan kalaban asodako, kalaban silaturrahim, kalaban doa Allahumma tawwil umrana, atau Allahumma tawwil umri. Kaula benajunan mungkin umur apapun tapi bi Allah umur sepandek ni KIPS ibadah Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun umur yang 40 tahun tapi jumlahnya ibadah na pada ben ibadah belum 10 tahun. Amin goyu. Mantar kula benajunan pelanceng umur. Imma lanceng umur hakikoh lakar umur pelanceng, imma lanceng umur majas punten umur apapun tapi Nabi Allah pateti orang kenceng ibadah ala ko kebagusan mantar sagak dinto badana amin Allahumma pon berdua nikah. Nomor telo wa ayyur rizq katina rizkina ya Allah sampuna baji nikah ilmu kandungan sudah mulai dibentuk dari nutfah menuju alaqah menuju mudghah malaikat matur laki ada bini pangeran laki tulis laki katina apa umur pangeran sebitak tahun katina rizkina sokina pamalarat nikah ampun itulis dari dalam tabung reng sepo teti gula benajunan rizki nikah ampun itentuaki soki na pemelarat ampun itulis ulama kak dinto anya taaki umur ben rizki ini ketakdir agandeng sesuai jabun akusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha saungkuna beabeen ni kalau kira mate mun tak teke rizki na patada teti ukuran umur ni kaca pun ulama iokor ka rizki makana gula ben sampian mun rizki na nikah takdir bi Allah 3 miliar pah 3 miliar ni katuli patada maka tuli mate maka nampian mun ada ergen didik mun parlukan sebulan cek kan ngakan deh ya bu insyaallah langsung. Jadi rizki ni kak hadirin iokor dek kau ukura umur. Sera orang si rizki ni kak dinto ampun tada. Manusia ni kak pasti mati. Makanya orang ini kemudian sakit kan jan didik ngakan kan. Jan didik, jan tak ende. Empuk deh. Mulai kadung sakit. Maki kakanan man nyaman cek tak bisa. Mari le sehari tak ngakan lagi terus apa kakek? Bakso ya. Rawon kah. Padahal saya beri kakanan man nyaman. Mak tak ende. Manusia ni kah sajian para mate. Rizki ni kesajian sakoni. Tor kadang impus ni kampo tak masuk impus. Oke kan? Ampo jan tak masuk hadirin. Ya keng mun ki beda rizki tak kira mate. Maka ada gula sering cerita. Eta biru ni kalau mbak beda situ ngoreng kan. Orang ni kesakit 4 tahun. Sakit lumpuh. Tak bisa jaga. Orang kalau kering. Ngakan tu hujan telebet. Keluarga ni semua ngau kotor tak mampu hadirin. Akhirnya itu kona kibik keluarga nama tak tujuan ngakan. Alhamdulillah jen melak tak mandi du kona. Akhirnya bi kompo ya tu aki ya Allah sepenting Islam ben iman tak napa mbapate ek ada ek. Mbian mendi kompo ingat ni kebong ki kene petes ce dekabuk. Ya situng bak to mbak ni ke akhir apa minta tacin. Minta tacin ni akan. Oleh saparo tak yabi tacin nah. Akilau pah mati mbak ni ka. Bu kompoy kerja segang kak tanang alhamdulillah capok mati pangeran niko tepak ka kompoy papanta kay ongku niko pulan mati mbak ni kay kibakatanian era beti pandi kompoy ya ongku kata selencak eseram metro dari soko kapan eseram tepak kamuan pah melak mbak pah ngucak kemakarena tacin gila rojo ku tak kikakan tacin ini patada bu mari ni pah mati boleh. Jadi gula ketika nikah cerita ke jawahir Allah yarham penceramah lambut di Bangkalan tetangga nikah. Gula ketika maca hadis innan nafsalan tamut hatta tastawfi rizqaha. Manusia ni kata kira mati mun tak tega rezeki ni tak ada. Napa boleh se odi mati mun rezeki ni kilo tak ada. Lah mati ni bulan ki cecer tajin ikonik odi boleh kak. Makan tak langkung gula kumpian mun ngakan tajin cek tak ada pakare kak. Jadi impian paniku pura ki juga boleh. Wa dengan nak tajin gelak ruang. Ale kata Tare, cek ke piale kan tu nega. Tare, ha. Tare. Apa mak buru ki mundir? Cek penter sama semak ke janda ki mundir. Nah, engki jadi kipan panas ngale ke dejaan boleh. Insyaallah dekik malam temu pinggir tasik mbian.
Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi rizki ni ka adan ki. Kilo adan. Mari. Gi terus aki sekali mula mari. Terus gi. Jadi rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keng gula benajunan. Nikah di lembab masalah rizki ni juga bisa ngubah. Bisa sea salah etak diraki teti melarat. Bisa anyuon ke Allah untuk kempang rizki. Bisa ayo babi Allah rizki ni pakai kempang. Banyak amalan berkempang rizki ni kebanyak. Salah satunya orang semau surat al-waqi abadal asri nikah ke kempang rizki. Benda boleh malam-malam. Saya orang siapa jeng fardoh. Setiap mari maca surat Fatihah, surat tanika maca wailul likulli humazatil lumazatin alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Saya orang saya apa jeng fardoh surat pertama maca wailul likulli humazah, maka orang nikah sampai mati cepon ulama kawaris tak fakir kawaris kempang rizki. Berarti rizki ini bisa yoba. Orang saya takdir melarat bisa yoba rizkina ben. Ya bodoh orang saya takdir rizkina banyak bisa teti melarat. Bodoh. Kuna kitab Ta'limul Muta'allim. Salah situng sa ikaw waris fakir. La takdir soki keng ikaw fakir. Panapaan? Asapuan seng malemah. Terus bang sabeng ya romay torot ta ibrisa Nika ikaw waris fakir nika. Mbian mun bang sabeng. Beda cuk bang sabeng kan tubat tuba sana banyak bang sabeng ki. Kasamun etorot nika ikaw waris fakir, ikaw waris miskin. Beda saja bu boleh. Kula benajunan mun nginom aing anga, aing panas esrepo. Nika beris ade buaki ika waris fakir, beris ade buaki ika waris etepani penyakit. Mangkana mun beda aing anga embian, ede panas ngokos. Bi ulama ipakon cek serepo. Satan punten namun sambian nikah akhir ede nikah ipakon kepai cek serepo. Nika bisa diantai bareng lagi. Le baru mun lacia nom. Oh tapi beda. Mangkui amalan ayat Quran. Nika ayat nika mun dibaca ke aing ngalkal, aing nika makin ngalkal celep. Cia. Ika beda lagi. Sampean andi aing panas. Aing sampean sepanas nika terus cia. Mbian carana mau saki surah Yasin pak kalih. Nika. Hah? Ji cek mangkana pian tak manti mun cek dengan muni beli amalan pahilo gila. Bah, ongguan nak. Celep aing ni ka makin ngalkal makin ngoko sedeur muni maca Yasin sampai pak kali ngak. Celep aing ni ka. Apa mahar aku mintaran pentong dek. Quran ni ka mun lamba hadirin sepora. Bodi situng kitab nyaman kitab mujarrabat. Mara jala gila pentong benang dak kibiko. Iya kalau tak kira man timban mun beri malam-malam salah tak itu oro pahilo gila. Kan congok-congok kok nyaman aja. Le Quran ni kata geng mangkin mun lamba ni kah mangkan dibuna Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran nikah patoron teti tampe kaula ajunan. Lambek ni kesakit na apa asahos, niki bisa itampi kelebihan Al-Quran. Mangken, mata bisa. Oh, tangkan cara bure. Oke kan toh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangken apa? Mi orang ni kan nampai kelaban Quran ni kan mangken tak ada. Sampean mun maca kitab mujarrabat hadirin. Lapar ni kele mau kulhu telokale biniyatin khalisatin kalaban niat lillahi ta'ala
lapar ni ke bisa elang au berkenyang. Keng mangken sampean ngutiaki mun pah lapar jen ngaci, jen lapar ka. Ana apa minta menti? Beni Quran na selok menti kuleben sampean nikah atina mangken elang yek. Allahumma sholli ala Muhammad. Para milaga dinto Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Mun lambe coba ten gula engak. Lambe pujuk-pujuk ni kalak keramat bisa ngeber, bisa mailang. Nah, pasti baca jangan pian. Cek Quran malaman karo. Egi kan? Mangken ni ka apa kuleban sampean ni kami tak manti Quran ni. Kuleban sampean ka elangan yakin. Kuleban sampean ni ka mangken ka malaikat ben ke CCTV, takuan ke CCTV. Kita pati yakin pun mun iku bolo badarokib atid senoles amal kuleban sampean. Mangkana patako ka Allah. Makila sampean isabe, makita ada orang tahu. Allah oning ben malaikat bekal nulis amal sampean. Kuleban sampean mun orang tade ku tak paguna laku coba boleh tabunan ekar-kar reboy keco bede sing keco bek kotor kadang nggih kan bede sing elang bagona bah mak bisa kehilangan bek kudu rumah kasa benih keng tak tahu keng ati na tak pati yakin cek bahwa bi malaikat nika itu tulis coba mun pah bede tuku bede bacaan toko ini diawasi CCTV 24 jam ku tak ambu sing keco. Jadi kuleban sampean kan malaikat dia ben ke CCTV, takuan CCTV makin. Mangkana kuleban sampean makin iman. Markana yakin ni kabek elang. Markana yakin ni ka makin taber. Kuleban ajunan malamalan na pak saus makin ni ka tak pati mati. Tak pati mati. Nabi Muhammad lambak hijrah dari Mekah ke Yasrib atau yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Itu dulu kan Taibah, Yasrib. Nabi Muhammad keluar dari dalam nikah kepong hadirin. Sarang orang kafir, dalam ni kepong. Di tapel kuda. Dalam romani kepada telur orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Nabi Muhammad. Cepon Nabi Muhammad, Ali. Kakek tedung, etang katedungan. Tang tempat kendengin. Sayyidina Ali asarin, tempat aku kanjeng Nabi. Nabi Muhammad, keluar ben Sayyidina Abu Bakar. Ketika keluar Nabi Muhammad, saya baca tak kerokeng Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sampai ayat. Waja'alla min baini aydihim sadda. Kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup fa aghshaynahum fahum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat. Kanjeng Nabi maca Yasin sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Nabi Muhammad keluar dari dalam ben Sidin Abu Bakar lebet ia deng reng kafir makin melak mata na gereng tak ngetela. Jadi saya ketela cuma Sidin Abu Bakar keluar ke tibi. Biar kafir tekku dalam onja lakar Sayyidina Abu Bakar ketibi saya keluar dua dalam pakun tedung padahal saya asarin dalam nikah Sayyidina Ali Nabi Muhammad keluar ben Sayyidina Abu Bakar mak bisa tak padang Nabi Muhammad maca ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda mangkana orang konah juk pujuk lamba ngamalaki wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda nikah kaalengan daun salamber nikah elang kak. Kula tahadus bin nikmat alhamdulillah sampai makin kula ki bisa ngamalaki kaalingan daun selamber elang kula ki bisa sampai makin tak barjajem bian sebenting daun gedang mungkin mundir lo biasa bak lempom ya mungkin dua daun gedang mun kula mungkin situng kor raja elang mangkana waja'alna min bayni aydihim sadda pong tempo na tekepog bi kuli eja sa akin ka sampian mun pian kula ku kepepet keng mun kepepet lamun tak kepepet sa amalaki lo manti mun kepepet amalaki ka sapora empian tar ka sumenep kota di kanto kabere kepor ka sampian kebetulan empian ngi sepeda blong de sorat de
Salah sepeda blong, sepeda jabe jode, sorat dia, embian tak di esim, kita aheleman, pah tanjal telo. Lah ibarat pah beda polisi, operasian, empian dari temur, mun empian motor balik, itu muta kok etabeng, empian ambu geluh, beceki puru yasin lo. Ya Allah, keleban barokan yasin ten gula manter elangah, al-fatihah pah mati yasin. Sampai kebacaan, waja'alna min bayni aydihim sadda, wa min khalfihim sadda, fa'agshaynahum fahum la yubsurun. Serepo sepedana. Sambil kepak pas lebet empian yada ang polisi nang tenang launan sambil misem insyaallah sampian mulai na adere. Milok manti ko cang elang ke. Ya jika elang sepeda na jika. Ontong tak elang benda ngoreng empian. Aja main. Ada gila. Dia pun lambat coba. Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ini kasih tumbak tu hadirin to man abahas ilmu sama rina asar. Kalau pai bi se abahas ilmu ni gala, bi se bahsul masail. Ni kesampai are para cumpet tak apa je ngasar tak nyapo. Syekhuna Khalil ni ka hadirin ngalak papanan nyor sebab ketase. Kancana ia cek numpak ka papanan nyor ni ka. Nah, apa saya baca cek karo macam senikah. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Karunik saya baca. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Cuma macam nikah. Etase nikah ngambeng. Ku tak apa jeng ke Mekah. Debak ke Mekah. Sada kita aden. Dan kula teman ngamalaki hadirin. Dan kula teman ngamalaki. Dan kula ribaring andi pengajian daerah dan pasar Bali. Dan kula lebet dari daerah Kaliangat. Kenapa Ketapang Banyuwangi nyabrang. Kalau ben izin Allah. Alhamdulillah. Perjalanan berapa kilo nikah kapal perjalanan sejam setengah. Dan kula bisa lebet kalau ben barokan Allahumma lakal hamdu antal mustaka. Situng cuma syarat tak beli tiket. Coba hahaha kejibuk. Keng mang. Lagu tim bian, ku muntara ke Surabaya, empan ke Banjarmasin. Dari Pak Surabaya bian baca Allahumma lakal hamdu antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Pak loncak cubleng. Insyaallah ngambeng pan ledu jam. Tak ngehubung tabungnya. Mak tak bisa makin yakin. Makanya zaman ulama idil fata hasba'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kula ben sampean mangkene ka elang ilmu yakin. Mangkana kula ben sampean tak dimanti. Anapa? Tak yakin. Tak yakin. Kula ben sampean doa tur kadang tego ca Arab. Keng lo manti. Arab apa? Ya saya doa ka ca Arab pula kalau ngerti kula ben sampean. Napa boleh manti? Yakin. Saya baca tak uning. Makanya sampean doa nikah, mungkin doa ke tibi, mungkin doa ke tibi. Mun sampean beniking amakmu, mun amakmu kan tinggal ngala aminan. Mun tak ngerti pian cak matura pada. Kecuali king lakar doa nikah termasuk maksur doa selakar eka doa bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak uning maknana sampean tabarukan dek Gusti Kanjeng Nabi baca manti pakun. King mun sampean doa nikah, doa biasa beni maksur beni dari Gusti Kanjeng Nabi cak Arab. Tinggal tu sadang pertengahan cak Arab kak, takut keliru tepat ketua Nabi Petra baca pian dek. Cak matura bayi. Ikal tak napa. Mak lebih mantap ke hati ni kala. Mak lebih yakin. Syekhuna Khalil ni kan terkenal tak fasih. Syekhuna Khalil ni kan terkenal tak fasih. Situng waktu Syekhuna Khalil ni kan hadirin. Apa jeng maurib Bangkalan katamu yang ulama dari Mekah kedua. Ulama dari Mekah ni ke makmum. Ibu dina Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ketika maca Fatihah Syekhuna Khalil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ulama saya dari Mekah ni keagertek ya tenah. Aning ko cang wali. Tapi bacaan nak lero kapi. Saya guna Khalil celaka tak fasih. Celaka ulama matura. Pas saya makmum ni keselakar dari Mekah. Pas ulama ni kah. Jadi agren tema tenah. Ulama saya beda. Bingkeng ni kah. Ko cang wali. Aning bacaan tak mati. Pakun saya guna Khalil cak dengan wali. Oh ning hadirin. Oning. Cek rasa ni oning. Salah setara nak apa jeng?
Kapan keluar dari langker, ku tak jadi langker ni ke bah beda macan telok hadirin. Abu pah loncak sih di Mekah kiai ni. Macan kiai. Bisa ko na ko gila cak maca aki bi sampian, pola macan na buru reng sampian paseh ko. Kula reng tak paseh. Akhirnya macam ungku si dari anu, macam solawat. Nyalader mun teh takok magi solawat. Allahumma sholli salatan Kalimantan Selatan. Teko tepak ke Banjarmasin saya baca solawat. Macan saja semua. Empian kiai. Empian le bocah. Empian nguti kiai. Ten kudu lok ti nguti aja ka pangeran bah nguti ya ko. Toren apa kiai? Saya kena kholil ne keceke dari paimaman entar ka ada ngelangker mas mak ka macan nah. Benih ca Arab, benih maca ayat. Nah, apa saya baca cak karo nikah. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Cak saya kui bacakan toh. Tang pangeran Allah. Pangeran nak kakek Allah. Dan nak nurut engkau. Macam nak entar pah asempuk ya deng saya kena kholil hadirin. Kayak Rabbi Allah wa rabbikillah. Aji pah langsung ilak gila mbia. Fai surah manti. Ni kapung ki ija sebi kula mak lebe de sampungan. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini senikah. Jadi pemempian ku deku kata mor kantone ke depak ke tengah alas pah bodo macan, empian cek buru turun dari sepedana. Pah kocak ke macan nah. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Mun tak kari toncu ngedok ya. Mak bisa manti saya kena kholil ni. Kecek bacaan biasa. Ki As'ad Samsul Arifin Sokorat. Mak manti. Sepertama keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala. Kula benajunan mangkin ni kewek tak pati yakin. Ibri malamalan bi kiai ke cekik yo tiaki na gelu. Cek ke pangeran ngutiaki. Kan ki kan. Kayak yo tiaki na mangkin ni. Mun beda perubahan tu terus aki mun tada oba inja de yambu. Ka pangeran tio-tio. Makanya bek tak pati manti mangkin. Jadi sepenting kalau ben ati yakin kau leben ajunan. Doa kau leben ajunan kak ditu bisa ngubah takdir. Sepenting takdir kak ditu termasuk takdir si bisa yoba. Benih takdir laki bini. Benih takdir tuah. Benih takdir mate. Keng mun takdir masalah lanceng umur. Masalah rizki. Sepenting doa ke Allah. Sepenting kau leben ajunan ngalako kelakuan si bisa ati tiaki. Rizki eka gempang lanceng umur. Maka rizki ben umur kau leben ajunan yoba bi Allah. Mentar. Satu jenis hadir kak dintoh. Serang Allah. Palanceng umur kapi. Amin. Pagempang rizki kapi. Amin. Betati orang yang selamat teka hajat dari dunia kantos ke akhirat. Amin. Allahumma. Lah. Senomor 4. Seterakhir. Takdir yang ditulis itu sakiyun au sa'id. Teti orang celaka. Napa teti orang pejra ni kampun takdiraki. Teti gula benajunan langkin ni kalau. Saya hadir ni kan. Ni kampun ditentu aki, saya rasa masuk neraka, saya rasa masuk surga. Ni kampun bertakdir dah. Guna ben sampean ni kampun andi takdir bang saya bang, bade saya takdir neraka, bade saya takdir surga, bade takdir pecera, bade takdir selamat. Otabe tak pecera, ampun ditentu aki. Pada buring tang betang lau. Oh ya mulai tentu aki karena cek masuk neraka ben masuk surga. Apa ane ki apa aja ngah? Ya mah ayu ambu siapa aja. Maki apa aja ngah mun takdir neraka apa kun neraka. Maki amak siata mun takdir swarga apa kun swarga. Hadirin, engki lakar takdir ni kaampun tentu aki. Tapi takdir masalah selamat bentak selamat ni takdir si bisa yoba. Bisa yoba. Makanya sareng Allah Subhanahu wa taala melalui lesan Pak Nabi itu buaki. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu ala ku sampean kapi. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Sampean ni kabi Allah tetiaki gempang sesuai takdir. Gempang sesuai takdir sampian. Maksudnya apa? Orang ni kemun bi Allah takdir kita tia tukang joget mulai ki keni tengahna le pelemes. Oke. Mulai betul tia tukang nyanyi mulai ki keni suarana le penyaman. Ni kenyaman nah. Kula benajunan betenika takdir sesuai kula benajunan betul tia napa budian. Mun betul tia maling ngasape pai sehat. Karena mun kita gen tak bisa teti maling ngasape bu. Mun betul tia maling ngasape bah lo teman itu pani penyakit betok. Karena mun betok burung sing ya coa. Mun bah masuk gelem kantung.
Aja bening itu aja ke tuan rumah nah. Bemaling asap ini kesarta kan nomor situng nih kesalamatun minal batu. Kau tuh selamat dari penyakit batu. Karena mun pahmaling asap ini ke abu batu an hadirin. Salam sapi nata ekor lemaling nasa ekor lebih tuan rumah nanik. Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Le orang ni kemun bi Allah pamasuk swarga. Pagempang alako kalakuan swarga. Ngambian makin ni pas entar, pas hadir, rambi ngak makin ni beni tak lesu, beni tak payah, beni tak andi lako. Bener. Mak bisa entar mbian. Mbian mun bisa kelim sempat alaku bagus ngak makin ni berarti takdir sampian ni kehadirin bi Allah beteti orang selamat di akhirat pamasuk swarga. Beni tak gem mbian ni kan tar kantung ki mun tangkan cari gempang. Masangkut cama are. Mun ari tak? Cak mulai beri kalam pinas lain saya yang kuyu makin nih. Hari ya, mari yang kuyu ke pasar, hari yang kuyu ke mantan, hari yang kuyu ke ring mate. Selok teman yang kuyu pak eka stok. Mulai gila-gila kuyu tiaki dan kacau. Bener? Tak lah nyampe. Pak gila si masang kodung dua cagan setengah aja. Malah kak kan tuh singi berkaca deh kak. Mun beni kaca hapen. Nih kamu kita bate panas, aku payet tok bugele beni keng derem mata kok beda ngakili. Bek melarat sampean kak kan tuh napa-napa lagi alatin ngibenak kanak kene. Iki napa ki? Kek ngibenak kena kene muntang cari begempang cuma kian di anak berempat tak kira ngibur ya keng mau nembung mancing begelo jadi ambu sekali tako anak nangis thank you bu tinggal buk menteri masuk aswar ke ada ambian batang ki juga kapi jo saya ambu sekali deh bagian sekarang ada dumpaan aja tapi ambian tinggal cak kira pikiran kencer ambian tak kira pada bentang kacer ya isek lekar ambian nyiksaan bu Reng bini ni kalau keng nyaman na tak alaku. Malah aku na tak lemare. Mulai jaga na tedung sampai tedung boleh ala koto tedung lagi kelako. Kalau telok malam tedung pak nyaman na pak anak. Cok kamu gitu mati mekala entah petaki dah ya. Ambu cak dengan lopot tak pakai elong ngasih sabah. Laki na kapan ngiding ngale kalangker. Dapat kalangker sarung ngai buka peler buka. Pah sarungnya tajam ke atas melekok. Cedak ayat tas itu puisi bebe torot di luar deh ya. Anggapan ngide sahabat deh ya. Ku tak beli pole lagi nak gelim kamera. Wah tanya ngide ini. Arapa ka kacung ngiding. Tikal pasapur buk pasapur. Mi pola ni ketetilan jalan swarga. Larat malarat nyak nih kepah makin kika kantong. Nakin alat sini anak, nakin atanak gelu. Mun beni king orang takdir selamat tak kira gempang hadir kak kan tomi hadir sampian king ebele bi Allah selamat ta ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah ala aku sampian la aku mbian setiap orang ni kaipa gempang kala ben takdir mun masuk neraka gempang ala ku maksiat gempang ala ku coba sampian mi gempang ala ku bagus abejeng bi Allah benari lima bakto bisa abejeng beda pengajian sempat entar mun gempang ala ku bagus ngak sampian ni kampun tanda sampian gak dintubi Allah king takdir selamat deh dan kula bengal nyakse ajunan seteja nikah budian bekal selamat masuk surga Allah kapi amin Allahumma nah lebih-lebih makin bah norok nikah makin jelek ke bujuk nikah insyaallah budian kula benajunan babi bujuk nikah budian amin. Mangkana gula ban sampean mangkin ni kageng aja sambungan gak kanto nikah. Mak le budian iakoh bi puju, mak le eki babi puju. Mun eki babi puju gula ban sampean, makila banyak tu sapa kun selamat ni kasi ko cak syafaat. Jadi saya bisa abri syafaat ni gebeni cuma kanjing Nabi, make puju ni bisa abri syafaat budian, pertolongan. Nah, apa faedah syafaat? Orang seoleh syafaat ni kemudian makila raja tu sah pakun masuk surga tak nyeting neraka ni ke faedah syafaat. Tahu saya herat kak, itu nyabai mun oleh pertolongan gula ban sampean. Sampean entra ke surga aja. Ngibes senjata tajam sampean, ngibes senjata tajam. Mun di kantor ke surga aja ngibes senjata tajam kan sampean pakun tak kira selamat. Keng mun sing awal Pak Kapolsek.
Sing awal Pak Kapolsek bi polisi Sarungki tak kira yang mbek sambian. Bi polisi Mekasan tak kira yokom sambian. Beni takut ke sambian, takut ke polisi mobil coklat ya ada ngembian jo. Seni kemudian ya akhirat mun sengi bepuju macan kula benajunan kak dinto hadirin mak kira jatuh sebudian bi malaikat tak kira yang tak kira pa ambu pakune pa masuk surga. Jelas. Anapa? Beda singi bah. Kula sering cerita. Cek mun beda singi bani keselamat. Kula Mekasan teman pengajian pagi daerah Pelengahan nih hadirin macet. Mobil kula cekak tepak ke pasaran. Kula nelpon panitia. Panitia tak langkung ambek ben sepeda, mobil kula nikah cekak tepak ke pasaran tak bisa lebet. Tak saya kiai mempayang ambek ben sepeda, evakuasi iling-ciling ngoreng. Macet nih tak bisa. Enten kiai, mari naik kuning ben mobil. Tak bisa panitia, bisa kiai kawal lah, mun kawal pakun bisa kok. Alhamdulillah ekon iben mobil kula pakun lolos. Selain cekak kula lebet TBN. Mi tak lebet cek dengan kula ekon iben ambulan. Ingin coba ke puskesmas, Bu. Kula pakai masuk belum ambulan aja. Ya Allah, ada pasar, beli lebat. Minta ibrin lebat saya cangureng mayit. Saya numpak almarhum ria. Kejak ngitek kula takut bini berdesa gente. Kula kalak tasbih apa selalu ibu aja. Cak kalau tuan uduk selalu ibu cebi kula baca kapi. Allahumma udi, Allahumma udi, Allahumma udi. Alhamdulillah, sing malam berdepak ke rumah udi, Bu. Orang ngari, Bu. Jadi gula mikir hadirin. Mun beda sengi pemakai hulil yasin lolos. Hulil yasin ni bani anan kiai. Ya tak andi ilmu. Anak ngereng tani. Keng make anak ngereng tani mun ibedai ambulan. Nu jaberno. Selain cekak kapi gula lebet biti. Ya cak ambulan sengi ba. Makanya itu akhir naman terpada noro ambulan, Bu. Mak walang sungdo iyo. Maksud teman terbudian efek tak abi pujuk kau leben ajunan ke swarga mun sengi be orang paratuh make ese na guleben sampian pakun lolos pakun selamat amin Allahumma jadi manter tetilan jalan keselamatan amin.